Aguinaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Umayak man nagpasya na po. Nagsapakan nagpasya kat mamangang kami palaing. Umayak magipangantata. Adabalon ko nga dinakdakan na mas pulutan. Kada ko mga arak abaraw. Ayan na. Kada ko mamatarak ah. Hala ni tatang, di lang mabain. Iso ni Arthur tatang, itaylaan nagamam mo kami di karinderya, apag trabaho. Arthur? Uwan na. Kaya susapo ang mayat ka man. Mayat bantag nga mabablag. Alakat ikakaroon tumarayan ati may sa bilog. Uwan tata, inakon. Manong nemi nagdardarasak nga rod nga napan ni tikasitgan nga tiyanggi. Kadakal ti pamatik nga agkatsukaran kami ti ama manong nemi ni Vilma. Nga gusto ti ko na nga itaylaing nga nagamamu kami ti kalendari nga pagtrabahuan na. May sak nga tricycle driver manong. Kit italang nga kursunada kiti may isang babae. Adumat ti babae di ta makitkitak nga tapay pa nagkras na kanyak manong nemi nga sangkoy daging kaskaso. Ngayon ti mamamok ni Vilma. Iso day 20 babae nga talaga nga kapakarik na itayat na kunak itinagam ko. Nagpatinggak lang ti high school, manong nemi kabutan na kurapay kami, tamanik po idinatay di tatang apag sumit idi naggraduar ti high school. Siya ko din nagbaling nga ama ka nagduwa nga kakabsat ko. Pagkinablamamat lang ni nanang manong. Iso nga, idi anak ko ngagbasa, simre kak disconstruction, idi amo kong tag-drive, nangala akong ti lisensya, manong nemi kat nagpasada akong ti tricycle. Nagbasak ba idi manong nemi ti vocational course. May sak mekaniko. Mekaniko ken driver. Pasaray mapanag no ka iti talyer ni tata inso manong nemi no kastang adda patarimaan niya. Wain manong, narigat pa nagbiag mi, ngay madarapahap ko. Arapahap ko ti baka asawa ki ni Vilma. Kadakkel ti pamatik manong. Nga, manubyak isuna. Minom nga ron ni tatang na ti Jean manong nemi idi tamalpasdan nga nangan dituyan manong nemi nga indaton kon ti panagayat ko ken ni Vilma. Ket kunanamat manong nga panunutan na pa. Intuloy kang urot tinagpasada manong nemi ken mapan iti talyer ni tata Inso tapno. Mabanak madagtrabaho kas mekaniko sa ako irapin tagpasada. Aging ga manong nemi nga napang kumanin pinasyar ni Vilma iti maysa nga rabi. Adak manan Vilma. Ketwen ket maimas tumanen ni tatang titurog na, tamabartek manen. Awang gani wala tatinamnamak? Arthur, tsak kayat ti agsagabal kapo kinayat. Di kantok sa gaba, Vilma. Gabot, I love you so much. I love you too, Arthur. Ha? Nagpeso? Pakiulit mo man. I love you too, Arthur. Yes. Hagka mo nak, Vilma. Manong nemi, idi day dumitla nga rabi kat naarakop ko ni Vilma. Naarakop ko kat naagkak dagiti bibig. Kat gabota talaga nga ipatpategnak kat nagpimpinateg kami manong nemi adan napasamak ka na kami. Wen, taada digiti kondaway nga nakastang mabarte kat ni tatang na umihanag matin man. Kat na ipayan ni Vilma ti amin-amin na aging kang baga na manong nemi nga masikuken suna. Awang nga rin sa bali nga naramid ko manong nemi no dinimbaga kininanang nga mapag kami mga asawa. Saan kami nga narigatan manong nemi agsipod ta agkatsukarang kamngarod iti katugangak nga lalaki manong. Nagkalaysa kami manong nemi simple kalaysa tinasken ket makuna nga gasawa kami. Nagasar kami ti sangwanan ti huwes kadidi agsubling agtrabaho kuma ni Vilma kuna na kanyak manong nemi nga sabali ka nun ti pagtrabahoan na.
Iti kano dati nga restaurant nga nagyanan na idi, sakbay nga nagserra. Nag-reopen kano, kit in-hire da isuna. Nagtulagan mi nga rod, manong naming agkasera kami iti asideg ti restaurant nga pagpapayan na. Tapno saan nga marigatan iti panag-travel. Ket gapot na masikugen ti asawak manong nami dinuble kon tinagkayon. Agmalmalamak ngagtrabaho manong nami iti talyer kalpasan na agpasada ak iti rabii. Banag nga anawaan nak ti asawak manong nami. Arthur, ikam kumamit ti bagim ti inana. Agasem, agtrabaho ka nga agmalmalyam ti talyer, saka pilagpasada ti rabii. Kasapulan, Vilma. Gapotado na kitinasken nga mabayadan. Bil ti kuryente, danom, o pati kasera sa maysa. Masapul nga maisaganaan ti panagpaskay mo. Kasanon no agsakit ka? Agsakit ka di man ti ba nagtulong? Iso nga dinakpakadanagan, Vilma. Saan na ta abaybayan ni Apo Diyos? Saan na ta nga baybayan ni Apo Diyos kunak manong nami ket agpayso dayta? Agsipod ta, saan na ka nagsaksakit, hambat ka nagsakit ti asawa, kabayatang naururayan na ti kabulanan na manong nami. Mabuyatan nakman manong nami ngem na salon atak. Agbalbalemak, agtrabaho iti talyer, sa kagpasada iti rabii. Aginggang iti maysa nga tinga ti rabii, nga adayo ti nang ituludak ti pasahero manong nami, sakit na ira na nga nag-brown out. Idi tanda malabsak manong nami nga nakaparking nga kutse. Naperdyan sa halakit di ko na. Iso nga sinublak. Maysa nga bakit manong nami ti adda makita kiti nakalukat iti tawa nga kotse. Idi makita na kaslag buteng. Awan ti pagbutngan nyo, nana. Masaka na siya nga tao. Managtulong nga. Tricycle driver, ang makipaspasada, kaya nagtrabaho pa iti talyer ng agmalmalem. Adan asawak, masikog di asawak. So ang pagdanagan nyo, may saka mekaniko. Naperdiyan kay kadi, delikado dito no, agtaliniad ka dito nana. Manong nemi insong bat ti bakit? Nga talaga nga naperdiyan. Ada pa nagbuting na talaga hindi. Tinarimaan ko nga rod, manong nemi medyo narigatan na, kat siyempre, dedi nga, parbangon manong nemi, nagtudo. Nabasa akong manong nemi, ngayon tuloy ko lang ang tinarimaan. May sa, nasurok ka may sa nga oras ko nga ng tarimaan. Mabalinan na, imbagak kipinaandar na. Ididamagin na kanyak manong nemi numanot pagbayad na awan ko nakmet. Dahil bagak keng kwa na manong nemi nga managtulungan. Tiyempo nga siya tumulong nana. Kahit nung aspagarigan na kayo, kadadan tumit na kayat yung tulungan, di tulungan yung tumit. Sut gabo na manong nemi nga saan na ng papilit pa nga dinamag noon niya manong nemi iti pagbayad. Ito dumtengak manong nemi kastauna iti sidhao ti asawak ta makita na nga nakabasbas haak manong nemi. Diyos ko, Arthur, nakabasbasa ka. Apay nga intulok mo. Anda ngamin tinulungan ka na per dyan. Iso nga natudwanak. Kasanon no agsakit ka? Sakit, dada ka man. Agsakit ayat di man nagtulong. Agtal na ka man. Pagsasaon ket dayta, alain ka nga rod agdigusen. Ket sapay kuma, tagpayso asaan ka nga agsakit. Ngem tikid nagpayso naman nung nemi kabigatan na ket nagpanatay ng akmaten. Wan manong nemi ngem saan kong gigina numampay na ginanak pa lang ti half day sa akmat lalapan manong nemi idag trabaho iti talyer iti kamalman. Aging kang imbagay ni Tata Inso anong nemi nga by kontrata latan saanin nga inaldaw. Kahit yung asahon tata saan daw ko nang saldan ti inaldaw? Saan nga no adda patarimaan ko keng ka pakontrata. Ibagam no manut itadnan ko keng ka katsak tumatan di makaamo nga mang presyo no manut i-charge ko kada iti akin ta akin lugan. Doon og malmalam ka basin ba lang di masweldo. E ngayon na pa kontrata keng ka daktakil mat malgunod mo
ken dakdakkel ti kundaw mo ngagpasada. Kaya nagpaiso manong naming na pimpintasan iti bi isusurek ti kwarta idi ta by kontratan manong. Tano kasta nga da pa kontrata na kanyak mga tarimaak manong naming bagak tumatan manong charge ko datan tumatan di kundaway nga kasalita na taking kuka kadata nga lugan numano ti charge na. Manong naming pasarima ka gulpean. Talagang kakasyan na kami ni Apo Diyos na kung nakitinakam ko. Manong nami, dandan agbakasyon ni Vilma, iti restaurant nga pagyanan na. Pagbakasyon at kuman nga maigaw-gawid da kano, nga agbakasyon. Agsipod adakkel kano ti pamatid da nga di sikug na, kin iso kano ti gasgasat, dayta nga restaurant, isong adu manong nami, dagiti customer da. Aging ka manong naming iti maysa nga rabi nga sasangpet ko dito'y balay mas dawak. Tay narakop na ti agsawak nga agsangsangit. Uy! Abi kagsangsangit ka nga nagarangkop kanya. At akanidakas nga napasamak? Ha, Vilma? Sangit itiragsak, Arthur. Anya? Gaputan na kasaysayat ni Apo Diyos kalata. Asika ang managtulong, kita damit din ng tulong ken ka. Kadata. Manong nemi, kayat ko idi nga istoryain nan noan niya tay nga ibagbagana. Ngem ko nana nga mangangkam kanupay. Tadya to kan unag ti silad mi manong nemi ti pangipakaamuan na noan niya talaga ti bagbagana nga naimbang nga damag nga ori pagsangitan ng tinalas aragsak. Idada kamin iti silad mi manong nemi. Di ka mabigbigla, ah. Oh, dayta. Sa kwarta? Nakaada daw ang kwarta? Wen, sanga pulo a bandel. Sanga gasot aribo iti maysa. 1 million pesos? Nagkapuan na? Malagip mo? Dedi ko na mga adda baket at tinulungam, isuap na tuduan ka, ket nagsakit ka? Iso tinangtad? Adda surat na, dayta, basaem. Sige man tabasak. It's my turn. Tinulungan na kidi nga awan tikinid daw mo abayad na. No di na kumatinulungan, baka no na hold up kidi. Isong ita, it's my turn. Asak meten timang tulong ken ka, kada kayo. Tingkay nang igan, papagayam, ket sumagmanulaing nga paset, ti pagkasaritaan ni Arthur itilawag City. Nga daytoy ket iso tinapili nga best letter of the second week iti bulan ti July. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di program at nga lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawan. Kaya hawis ko papagayam ti panay kanayo ang panagdingigyo kaletang programa iti Action Radio DCJ Silawag nga mangiganyo alas 12:30 hanggat alas 2, Lunes aging ganit sa Sabado, kada kita kakapintas nga pakasalitaan. Ni manong nyo Nemi dato'y Nemi Ruiz. Kaya dumadama kita nga agbibuya at ito'y video tayo iti page ni paring Ray Fiesta Sentenciador Award page kat pakipalo ay i-like yo, i-share yo kat dumot iti YouTube channel ni paring Ray iti pakabuyan nyo kada ito yung video i-share yo, i-like yo sayo sakay ag-subscribe iti YouTube channel na no saan kayo pahingin nakapag-subscribe ayan. Kasano ngamin nga nangabak ni Arthur. Kasi kaya nangigan. May isa lang ang tricycle driver, na mekaniko, nga man nagtulong. Imagine, tumultulong awang bayad na. So nga may isang nabigat at tinulungan na bakit. Nga dayjay, namamo ni bakit na, ni Vil mga asawa na dayjay nga bakit iti restaurant, imbes nga tip lang, iti inted na dakkel nga tulong. Ket tinaramid dagiti agasawa papagayam mi
nga da Arthur kini Vilma, inaramad da nga 1 million pesos para itiya na siya at awagas. Ngam sanda nga handa nga natin ginulpe. Naadaan da iti liman nga tricycle, naadaan da iti bukod nga balay. Ket babay di jay nga kwarta nang ipasdek ni Vilma iti bukod ng restaurant. Mini pa lang idi, aging ka nga di makkel. Ket gabo ta mapan na agnaed ni Tata Inso di Amerika, intednan ni Arthur na detalyer na. Pinasublyan na laeng ket nagbalinan nga kukwa na. Imagine, tricycle driver lang, ken mekaniko, ken waitress, tisudang agasawa, nagbalindan nga manager ni Vilma itibukod ng restaurant, manager ni Arthur itibukod ng atelier. Natulungan na dagiti kakabsat na kaya hindi kiti kakabsat mo ni Vilma. Adanda ti talungan na nga ti agdama ket adan iti college ti inaw na Jemay kadwa adan iti senior high school ken JNUD ket syempre adan iti junior high school. Kaya intultuloy ni Arthur ti dati nga aramidan na. Intultulo na iti timultulo. Congratulations Lord King ka, Arthur. Tada ito pakasalitaam tinapiling best letter of the second week iti bulan ti July. Ket ada posibilidad na ngagbalin nga best letter of the month of July uno saan ket iso iti maikapito nga grand finalist tayo. Baka anyate amuyo uno at danto pe siguro na pimbintas nga inta ibasa. Ket siyempre papagaya mi nakakablawon tayo man dikitay kang kanawin nga mag-share dito'y page ni Paring Ray nga kang kanawin mo't nga buybuyak in dumdungeg. Kaya kablawan tayo ita itinaragsak ngayon da pa nag-buybuya. Kasi ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii kang kanawin kanong nagbuybuya suna kang kanawin na pa nga isi-share. Agramo maten ganda share kids ni Amelia Patinga, karubak dito ya. Ni Emiliana Patinga Borromeo, Norilyn Perdido Tamalay, ni Jenna Sukir Bilin, ni Dapring Stories, ni Janel Tabarrejo Serna, ni Eva Gacula Galima, ni Marilo Sugitan, Crispina Atund, ni Chinita Babila, Lita Acorda Cabe, Virginia Abasulo, ni Billy Pimentel, ken Cheryl B. Aquino. Pumakada nga ro din, naging gati sa balin tumanin nga video, ngayon kay Mang Mabuya, dito page kay YouTube ni Parang Ray, ni Manong Yuan Minetoy, nakikita dito tumanin sa balipay nga video.